7 gêm I fynd yn y ras am y pencampwriaeth yn uwch gyngre'r Cymru, a hon yn un o'r gemau allweddol yn y ras honno. Pŵl. Golwr y penderfynu aros, pyd a dod am honna. Mae'n dod I Disney. Disney yn glyfer ni chodi mewn dans! Ond mae hwnna'n gyfleu I dans. Mae'n ceisio ffynnu lawr fel ti'n cael dy ddysgu pan ti'n fingach. Ond y fanna ti'n mond gorau taro'r targed. Sa'n am gobaith I Ramsey. O, ben y byd o Ramsey ni wneud. Mae ben o'n I ddwylo fo ac yn ffodus iawn iddo fo o Declan Pool methu manteisio. Gwaith amddiffynol gwych gan y captan. A falle sy wedi cael ei ddanfedd gol drwy rwyd I hun. Pool sy'n dod yn cymryd hon ar ei droed fe. Mae wedi penderfynu mynd am yr un bwt am yr un fer. A Davies. Davies at y postyn pella. Arbediad ardderchog. Horan unwaith eto ar peniad. George Horan yn grün yr awyr. Ac oedd hi'n beniad bwerus a Ramsey'n sefyll yn gadarn. Mewn â hi eto. Insel, sut nath Ramsey arbed honna. So mae Ramsey'n jyst wneud un yn fawr yn gry. Ac llathan bob ochr iddo fo, mae'n gol. Mae'n dal yn ddi-sgôr yn y fan hyn. Mae'r bel eto yn cael ei chrafu oddi ar y llinell. Mae'n nôl at Pool. Mae fel yr alwm yma yng Cei Connah. A mae di mynd mewn gan Pool heibio pawb. Ac yn y diwedd, ar ôl dod mor agos, ar ôl curo a methu cyfleon, yr ergyd obeithiol a dim mwy gan Declan Pool yn mynd yr holl ffordd. 85 o funudau. Gol fawr yn rheigl y tymor. Cic gornel arall ac unwaith eto fydd y bel uchel mae'n dod mewn. Cael chwilio am Horan! A mae ar ben. Ac unwaith eto, y capten dibynadwy yn dod i'r adwy. Venables tro cyntaf efo golli I ddyn hyn, ond mae George I cael hanner llathan ar Chris yna, a wedyn mae di wrth gwrs dyblu'r mantais a sicrhau y triffwynt. Oedd yn battle yma o hyd yn erbyn Bala. Dau tîm sy'n eisiau ennill lot a o'n ni gorau gwytio reit tua'r diwedd, ond da ni'n just mynd yn 90 munud a nath ni cael un gol yn y diwedd. You know, we've had great chances at the weekend to make it a comfier evening, and you know the chances we had in the first half. You know, I think Dan sees is a fabulous chance, and we've had a couple of ricochets that could have done better. Brave at half time. We've got to be brave. You know, second's no good. We cemented that, and we've got to go and keep the dream alive and keep the pressure on. And we made brave decisions. And you know, with all due respect, I thought we ran the second half. I thought, you know, Insel's chance, the amount of balls we put into the box, the chances, and it was the right result. You don't think it's coming, but I thought our bravery was rewarded at the end of the game. I thought we battled really well throughout the game. I thought we were outstanding in the first half, matching them. I don't think there was nothing in the first half, and I think they've pipped the second half. They've had a few chances and just a bit naive, give another free header away, which we normally do here, and then the lad who scored the first, we didn't press the box and no one's gone and closed him down and blocked the cross. Coming in, it's gone straight in. Fine margins in a big game, but they've pipped the second half and they were deserved to win it.